Den dano jawar kadar putar bot ajaran jangan mbak nangguin hasil mbak dokter keluar nggak tambara mam jaje biak ngawat dengan fuak hasil Ella mahui era susah paman sana janji nanda Mai caca da bama ya na ka elia do cerna hadap caktu temu bama yo no tegir kalau mi mai jata norwa iya na kota jerwan di kali kota no ini kali belum mina depan ya no ami sandi ka aku sini tak dado ala tanja pas pionu ang ke hadi madda cim aher jara water muro ala jiri sini sang ano tadi kur maher sin alam jil ala potire ini kok kami min japina miawo ya ni oh dua ya ngaran jok suka alfab kagan lama morse wal hadi Assalamualaikum nila alwina ne lop ko nila alwina ada ko yor hawai dulli ya tura jara bonjour mata zaro bien mata mon père ici moi et mata on s'assait ensemble dans la classe, il faut, on assoit ensemble, vous êtes des camarades de classe. On doit s'entraider, d'accord? Madame, toujours si on desaffaire passe par le garçon. Mais il faut que ça avance sans jamais ici des heures. Il faut laisser ça. Les garçons d'aujourd'hui ne sont pas sûrs. Ils vont te faire un jeu. Après, ils vont te jeter, d'accord? Pas de questions avant qu'on continue. Non. Donc, on va faire la leçon de vivre ensemble. Avant de le faire, il faut rappeler notre dernière leçon. Oui. Saïf. Est-ce pas les conséquences? Les conséquences, est-ce que vous êtes d'accord? Non. Ah bon? Le respect du voisin. Le respect du voisin. Que signifie le voisin? Saïf, que signifie le voisin? Le voisin, c'est pas les chiens? Les chiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Madame? Un voisin signifie quelqu'un qui est près de toi. Quelqu'un qui est près de toi, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Oui! Donc on fera la nouvelle leçon qui va porter sur l'obéissance aux parents. Oui! Lis-moi le titre. L'obéissance aux chiens. Aux chiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non. Lis-moi le titre. L'obéissance aux parents. L'obéissance aux parents. Oui. Dans l'obéissance, on peut avoir quel verbe? On peut avoir le verbe absence. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Madame, après ça, il travaille à la maison? Non, il fait que il insulte ses parents. Insulte ses parents. Donc, ça, il respecte ses parents et travaille à l'école. 8. Anandjaï. Le respect du voisin. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Non. Amen. Pas Alpha. Le verbe obéir. Le verbe obéir. Obéir égale quoi? Obéir égale insulter. Insulter. Obéir égale respecter. Très bien. Respecter qui? On respecte les chiens. Les chiens. On doit respecter les parents. Les parents. Qui sont les parents? Qui sont les parents? C'est le chien. Est-ce que vous êtes d'accord?
Papa, maman, les grands-parents, petits sœurs, petits frères. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Oui. Si nous voulons avoir des choses dans la vie, on doit respecter qui? Nyan kun layan mon. Wi mon watte jali te worko kebe do ono ko tekkol. Nyan ko wi mon no. Anje jas ko akala jotta yegi ona ganda mu masari ndo nan rubio. Mu masar man gahe tu tekkaji. Kambe no ne kamu masari di bo. Ya si bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Irma? Jambal. Ata tante jambal di. Ni dengar dulu purian basta. Bismillah. Ada ada artan baktu ada artan. Ada artan arta. Ibadah artian beko he hal. Ano ilma men girdel godele no me maje. Akal godir puteriyo yomi gotan mu sawur abenta assalam bari. Ni kan gadu ta ku haran jemgo. Ya kan yon tuur wata ekna. Jara ada punya. Ada. Kira asade. Yang set mere ite ering kala ite. Ada paling buat deh. Ada orang merah lagi deh. Ya wes ya. Ada. Sudah. Ya. Ini masih punya benda tabo. Hari wala arwaje. Anu kanjit main arwaje. Wata yar sangar wata pen den dakan jaga kos ngal manga. Anen den da warbe jongol sai. Harap potren. Kita lain nah mama jaje yolos ngan mondi. Online badan bedo. Kita ada nadanya kerja. Yang mai kami dari malu ni nasuan jual cuklor kene jual nongko yang kokot ni. Onon kos kene. Oh, enan ko kai put pen ner ko. Mai kon. Jadi ai kana war pe mana rebe. Adi pun. Ada harga. Are wa. Dari tamu sawata del tander henum anda duel no. Kon mam hon kon tak meri ka. Kon nam tak cepat pom. Ayo buat. Jadi ni lu kon musan alhamdulillah isi anu kojol. Kun nam hadi. Yodi, yodi koi. Kau tak biar aku sini. Kayak bos. No pun makanan di luar he. Urko yang gol dekat yang jin. Dekat memang besi ko alas indo yalti. Anda bad mai jahe di frase. Jeba urmo nden dekat. Ela jeba jaga gol ma jeba chulo ngata tu tak akte. Sakon tempe kon mata de enen jin se. Tukan baran ma. Memang. Ala cara ya jeba gol ma mi lelo tashe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktu, ono makna chot. Yang boleh. Alhamdulillah. Mau dulu kita boji me. Makna chot. Makna tunggul ya. Ayah tunggul bon. Ini makna chot. Kau gondo malah ni nanti rerbung tadi kita balik kau siap ni kalian nanti mereka ni hore macam apa. Kalau you nyawa lagi sial jual barang ni kali. Itu. Oh, di mana?
jur alat dah kam na utan kay kung gato na daw may pero jam ka na wari lu makan yang wari lu ye omi ko gato na may wari Waalaikumsalam. Min jembaran noy mon kembari mon ko dum heeway pota noy wa kala yonter dan ko non nomor juste kurkale joni haajen ko yaddu imam waddo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabe doa. Amin 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 amin. Jonon barah no mo ngir cuglel cangil day cang kore jingil naani gel tam gopp gel tan anti na ngel om bedda jingil ya jonon so naan kurkal mon ma ja abde ko non ko nek non. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ji ngalo potta sorry o god ko de ande ngal woni pada man ko julli tan men ngi jonon tuttu mo mekro urla wal komplikasi eta sampur kali ini aku apa dengan yang pur kali sudah mes mo yer tinggal mo ay ngel dak lele mo yer bari ingel war chuklen nge ay wari dimana ko he no iselle welang selo na welang welang kay wari do ngapa ka polisi no na polis yer na war minum on jaram amun kalau udah dumer bulan andana penjaga elu kakak ayah apa hati lu jangan pencana angan wewai de jona mi kam layam ko hen hewai de ka di cuklon ma kon kon punne onne ayo no alam jina tan bel ko tangil mocce ay bew kam sabar ne tan jon jam put ya cuklon mon ko tan ne on kon jam ton gon ton de vila do me tan hem yari ke de kompok diaries on put kalam jina tan hen beri tutal layam no mone idinam ko hen hewan ono warde kala mbak do non tan mimba no respecte le cukle jange to han mi wi ko nim ne ani mun tot imam ma apa masalahnya nih? Ayah nenek ujai janja.